Buang putol peling pun seremban deh. Bah, apa sih tolong dikir? Ini kata mencurigakan. Positif ya tanah harta karun deh. Tak sia-sia kok lewat dina. Alhamdulillah hari ceker deh. Ada waktu tahu ke bos deh. Hari kok laporkan ke bos Jarot deh. Bos, Apa mau? ibu juga kan lanjutan. Pas mana bikin? Apa? Daerah pas. Apa rampas bun bos? Sing kota kota masa legend pitching ah. Halo Budi. Tuli entar ke markas. Ini dia nyata cak makat pas tuli. Pecet cong, benyaman pecet cong. Tenang, belum topa maris kok benyaman pecet. Lah, Bos, kenapa? hari petanah harta dan tahta ji. Tak sebulan ji ya. Gimana mau naik turun jualan bayaran ji? Hari mana besok ki petara cara onghuan benita gandaan. Siapa tak akan dan jila karong pun. Aji, jalan sidi kanan, kendim batas bu. Ini mana jalan sidi kanan relet, buat sila pagen curang. Lah bos, bahaya, udah curang. Jalan sedikit ya bos. Ini mana jalan sidi gacer ji, ngomong ke somor. Kala berem harta karun lah, bos berde somol. Ilet, hari ini rezeki petana. Berarti kita menorok jalan sidi kanan, masuk ke curang dekian. Sampai menorok jalan sidi gacer, masuk ke somor. Mana kah? Norok jalan seloros itu. Ya mangkerna dapat harta karun nunggu enggak? Gimana kok norah? Lah bos turun CCTV. Kompol ke pinaganan bermelet. Gimana kok norah bute lah? Pas mangkat maju. Gimana ayo? Gas. Udah bos, ini bisa gawat masih. Terus tuh bu, kemarin bakun tahu ba? Oke ya.
Opop, Beda apa, Lek? are mun noron ceuleun nah ketu di suatu titik pertama, Bos. Samar menjing, nama di peta ribet. Edisa, Di mah. mayu. Ya, Edin nak bos. Lah, are tepat sesuai dengan cileun peta nah. Lu Let. Ari ceuleun na baking laran. Macam gendeng raben, Bos. Are tahu ben apa? Tak asih bolan yang kok kan tanya. Ari ceuleun na baking laran. Ya tak tahu ki kok, Bos. Are lar olaran kayak ceuleun. Kok markas lu? Bos daro tempat ini real. Hari kita tak tahu bos. Jabit. Ah, bos jawabnya apa kan cukup? Tolong, bebas makan. Bah, Ngai put, tanoro be. ini kita sendak aja bos. Jaga markas Korea. Berarti tak jauh. Cia kita lepak dina. Terakhir ji, kurang berapa kilogram? Jauh. Menteri perkiraan sengko, Bos. Kurang 10 kilogram. Iya, bos nakanan. Dim kertas peta dul. Apa benda tengah pas tengah tengrot? Beni peta hari dulu bang. Lecek-lecek ramet apa sebagi? Iya, betan ya bagi bisa po. Keng ikeng besar tak. Bang itu budi lu. Terus kita arah apa Lilit? Ya, dah 1000 ki, Bos. Andi dua, udah dim metung nih juga. Lembut. Oke. Tengah, iya petan beda bebe. Sindra tau lerot. Tapi tulis. Haro be. Wah, bos nakanan berkepiro. Jalan, senepati jarak teh. Mày vô to rồi chơi lưng cả. Maika. Mai jambu na. Mai lekas biar kagak aruna. Tos. Cara ada pak lekatan deh, Bo. Đẫm re tan deh. Wah, bola bos bendera. Apa pak re tan nah. Kur apa, Bo? Tenang ya. Pak re. Ma tolong em. Ya. Sa
Abo, tulian net. Tukun berak kuruk tanah aja abis tuh. Nak kore, regen tak darat lah kau ngari yuk. Iya lah bos, harta karun nah. Hari maring kita kayak mendadak let. Tai kena. Yo, Lu let. Aro lady mau ketar ban sebagai kejarot. Lah disaji. Iya. berapa di mana pun. Lo abut. Adik tuh bau sujarot salet. Ada geng. Itin kamu tadi kah? Berapa geng but? Ya bolan tobo sejal kalau masih wat gawat le. Kan kau sungkan di masalah. Tin kamu bolu, muntah deh tin kah? Sing alek dingkap berjarot setubur. Cewek cingnan peta. Ning torot ya. Jadi musolet bos. Cutau. Let. Demabut. Lah, aji kok mas, kebi peta palsu. Ternyata benter belet tak gendeng. Ya. Gimana tulis? Prengkes temat tungkap temu jarot. Yo yo yo. Ah, Tulian bawa kuruk. Alah. Iya lah bos. Aduh tuh mau buka mau. Ini acara bentul bos. Nyaman deh. Bentul apa ban? Abo lari saya kocak bentul celang ya. Nek keton bola seng bos. Iya laseng bo. Acara tengah kok ke bawah ni jah. Tain ambi jah. Nolakar dari bentuk kan. Tayo nembi bos. Abah, ini harta karun ji bo. Tain ambi.